Ngiyabingelela ekseni sinanda namaphethelo namanazaretha wonkana sila emzini omkhulu eKhanyisani iTemple leli Khanyisani kuzodlula uJehova wethu esimkhonzayo usendleleni ebhekele kwaBhekabezayo lapha yowenza khona umkhosi ajwayele ukuwenza okolungisa amaliba. Uma ilungisa amaliba lapha ya usuke elungisa umhlaba wonke uyiNazaretha usilona iNazaretha usuke yokwenza leyo nkonzo yokuthi iliba neliba elikhona uma uShembe senze lo mkhosi wonke ayagezeka. Kodwa kulonyaka uzoqala la eKhanyisani sinanda sijabule kakhulu sinanda namaphethelo lokho kwenzekayo namhlanje kukhulu kakhulu. Siyabonga kuJehova wemkhosi usikhumbulile noma bekunzima kodwa uthe uzodlula la asibone ebese yaqhubeka. Ubaba iminyakeni eminingi edlule ubethi mayihambe kwaBhekabezayo afika lapha ya ebese yashintsha la kwisekle la emtshebheni ashintshe ebese faka umjiva wakhe azohola umhlangano. Kodwa ngokubukeka singabantwana bamaNazaretha kwabukeka ukuthi hayi akwazi uNkulunkulu wemkhosi uJehova wethu ashintshe lendleleni konje akukho nokunye okungenseka. Njengoba ubona lo muziki omhle kangaka nomkhulu kangaka sithe ubaba uma isefika uJehova wethu esimkhonzayo akafika ashintshele la kulo muzi ebese hola umhlangano wakhe. Silapha ke njengamanje siyahlela nje ubona nokumaya nako konke okubonayo la sithi halala umkhulu Shembe Unyazilwezulu ungena kwakhe lana nje kuyinto enkulu siyahalalisa angazi ukuthi yini esingayenza nayisolo besila sibamba siyeka silungisa kunomkhandlo wonke ke lana umfundisi abavangeli besila nabashumayeli sihlelela indaba enkulu kaNkuluNkulu. Ngiyabonga kakhulu nakuyibonani streaming sijwayele kakhulu ukuthi ibe khona endaweni la kusuke kuzofika khona uShembe. Lo msebenzi abawenzayo sithi awuqhubeke phambili ngokusabalalisa indaba kaNkuluNkulu. uShembe azababusise kakhulu ibonani streaming. Ngiyabonga kakhulu inkosi enibusise. Ngibingelela abangcwele umshomali makhathini lo walapha eKhanyisani. Siphakamisa amazwi okubonga kakhulu kuba uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha uNyazilwezulu esiphila amandla necebo nendlela kuba namhlanje baba simbone enyathela lapha emzini waseKhanyisani kuqala ukwenzeka. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ethe wasikhumbula lapha ezweni lakithi eNanda emzini waseKhanyisani. Siyabonga. Ngiyabingelela umvangeli umdletshele nowakhona lapha ezweni lakithi eNanda. Ngithuye sabeka sibonga abefundisi omfundisi oluthuli omfundisi bakuleliswe bonke sithi siyahalalisa namhlanje uNkulunkulu ulifezile idinga. Namhlanje uNkulunkulu usikhumbulile kuleliswe lakithi eNanda. Sithi uyingcwele uyesabeka. Sithi asazi ukuba singathini lokho esikubona kusehlele ezweni laseNanda uvukile ushabango uma ngeenyawo sithi halala. Siyathokoza kakhulu siyabonga. Ngiyabingelela ekseni nje umvangeli uNyazi lo owakhona lapha kulelizwe. Siyabonga kakhulu sinele indaba enkulu la inkosi yamaNazaretha izongena lapha eKhanyisani izoshintshela khona izobeqala ukubeka unyawo lapha umuzi omusha lo izobeqala ukubeka unyawo la lo muzi lona musha uzalwa iMondi ekababa uShabangu umfundisi uShabangu la kade bendaweni khona nobaba uLuthuli kwase kuphuma ke lo muzi lo waseKhanyisani. Namhlanje ke sibona wenza indaba enkulu lo muzi. Siyacela ke ukuthi uShembe mayefika lapha ashiyibusiso lapha kule ndawo njoba ezongena nje. Sesibonile futhi ukuthi kukhona okukhulu ngoba izolo kade ngila sizolungisa kodwa ngithema ngiphuma ngathola ukuthi ubaba kuthiwa kade la emva kwami kodwa ngithema ngisuka lapha ngamfica ebuhleni okukhomba ukuthi uShembe uyahlukana kabili abe kwenye indawo ngesinye isikhathi aphinda abe kwenye indawo ngesinye isikhathi. Ngizwe mina kuthiwa kade elana kodwa ngamfica futhi ekhona ebuhleni into ke isimanga leyo ongathi moyichaze umuntu ungayichaza uthini. Siyabonga kakhulu siyafisa futhi ukuthi uhambo libe luhle silindileke la ukuthi afike uMesiya wethu
Siyabonga kakhulu umbali uNyazi lapha walapha kule ndawo. Ngiyabonga. Ngiyabingelela kakhulu kulomuzi waseKhanyisani, ngibingelela abafundisi bakithi ezweni lakithi. Kusuka komfundisi uThuli nabavangeli bonke bakule ndawo. Sibonga lenhlanhla engaka isivelele. Umshumayeli cebe ekhulukele waseZimele Temple. Osihlalo kule ndawo yakaBhekuzulu. Siyabonga kakhulu nje uNkulunkulu afike nje kule ndawo azodlula lapha endaweni. Sibonga naManazaretha onke nje axhasila lekelela lo msebenzi ukuthi ube impumelelo. Siyabonga nje Shembe sipha amandla nangokuzama kwenzeka. Umsebenzi kaNkulunkulu ube muhle njalo siyabonga. Mkabadeli lo okhulumayo nginhlalsutha ngiyena umshwayela ngiyena umfundisi angiyena umvangeli nginhlalsutha ngithanda uShembe. Shembe Unyazilwezulu uNkulunkulu wangempela. Udumo nokubonga ngokwakhe zonke izizwe zakumbona. Ungelakho ephakathi kwalomuzi waseNanda emaphuma emazweni onke amaphansi kwezulu. Bese la kulomhlaba la yena kwaZulu Natal uyasho bese sisuka athi hambani base siyahamba sibuyele ekhaya. Uyamukelwa ke ekhaya ke namhlanje uyayibona izithelo zekhaya hlale lisho ukuthi ikhaya usefike kubo bese fike la eNanda ukasha bese seyiNanda so sengifike ekhaya kithi ila uShembe ebhilonga khona la okuhle konke okonyazi lo ngamthandi uyozamthande kufanele ukubonga ubudala wensuku mdala ingumahlombe yezulu isikhwaze sikhe sasezulwini lo ngamthandi uyozamthande sisho uNyazilwezulu uNkulunkulu wangempela uNkulunkulu yadala oShembe ba uNkulunkulu nongakaboni lokho namhlanje usekuthi usafihlakele ayisuka inkungu emehlweni abantu bayibona insikalo umlilo wasilanda emazweni akithi saba nenhlahla eNanda sanikeza umngcwele iNanda inkulu iNanda inodumo ngoShembe uNkulunkulu bangempela uNkulunkulu abadalayo omdala wensuku owunyathela umhlaba ungakaqini usemabokoboko uyena lo wamisa ulwandle uyena ke lo wenzayo lo muso njengala namhlanje uyena ke lo Shembe wamisa ulwandle akekho omunye uyena ke lo mqali wendlela simbona ngamehlo sibe nenhlahla ke thina ngiyabonga bamaNazaretha ayingcwele uNkulunkulu azanibusise uNkulunkulu abusise nikuzwile. Ngikhumbule izihlobo, ngikhumbule abazali bami bahambile ngalendlela ebheke ekufeni. La maNazaretha lapho ngasekhaya usuku lolukhulu la namhlanje la inkosi yamaNazaretha uNyazilwezulu liyokhumbula khona izihlobo zethu kwaBhekabezayo. Njengamanje udumo luduma kakhulu la eKhanyisani esibika khona azodlula khona uNkulunkulu njengobona ke lapha na uNkulunkulu ke eqhamuka ezongena kulomuzi omuhle ngendlela esimangaliso uhambo lwakhe ke naManazaretha onke abheke kwaBhekabezayo njengamanje uzongena kulomuzi walapha ekhaya njengobona amaNazaretha egcwele ngendlela eyisimanga. So lokhu sikuthatha sikubikela konke okwenzakalayo ukuthi kwenzakalani imbuke lapha sekhaya. Mina ke ngumntwana uhlahleni wakaZulu ngibika endabeni zokusakaza kwiBonani streaming. Mbukeli ke weBonani streaming njengamanje sila eKhanyisani Temple sinosokhaya umfundisi ubaba uMathenjwa. Baba Mathenjwa sikubingelele sikwamukele kwiBonani streaming. Lokhu njengoba sihlangene emzini omkhulu kangaka eKhanyisani owubhekile kusho ukuthini baba mfundisi? Kuyintokozo enkulu namhla kulolu suku ngoba ubaba ubehlala eshintshela emgwaqweni emtshebheni umaya kwaBhekabezayo. Sakubuka ke njengabantwana balendawo ukuthi akuyihlazo kithi ubaba enomuzi la kodwa agqokele emgwaqweni njengesihambi. Sase sibuka ukuthi asikhuleke ezulwini ubaba wasemukela. Njengoba namhle ezongena lapha nje ulungiselo lapha unendlu yakhe enhle. Uma ungena kulendlu phakathi mayakusenza kukhaliledo phakathi. Uma ungena nje khaliledo udansi uma uphakathi ubaba sibesebenza jabule ashintshe nje umjivo wakhe esonto bese ephuma ke sehola umhlangano eseya kwaBhekabezayo.
Okugcina baba umfundisi siyabona ngempela ukuthi ke umuzi ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga lokho nikuhlela esikhathini esingakanani njengoba sibona nje ukuthi yonke into ongazi ukuthi uNkulunkulu imlungele ukuthi angene phakathi komuzi lokho nisihlele emva kwesikhathi esingakanani noma belivele nikulungisile ukuthi uNkulunkulu uzodlula khona la. Sikuhlele esikhathini esifishane kakhulu sibuya emhlanganweni kaJanuwele. Saqala ke sakuhlela besibambe kabili sakha umuzi wasekuphakameni ezantsi. Istage sikababa sakha nalomuzi. Ngubambe kokubili ngithembuza ngeke ngapha nangapha angelekelela kaManazaretha uNyazi ngoba ethanda uNyazi. Ngibona namhla kuyimpumelelo ikhona impahla kababa ngaphakathi kulendlu khona ngisho into yokufaka umoya lento yini le air-condition lento efaka umoya phezulu kufakiwe nizofika ubaba thinte nje kuthi phakathi ayathola umoya obandako abesephuma nomkhumbi wakhe wasezulwini. Sithokoza kakhulu ngoNyazilwezulu siluthanda ukwehlula. Baba mfundisi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho umyalezo wakho nje okugcina ongadlulisa kuManazaretha abambe iqhaza ekutheni uNkulunkulu afike la ekhanyeni. Ngibonga kakhulu kuManazaretha onke lapha eNanda namaphethelo umhlaba wonke asifaka izandla la ukuthi ubaba ngene. Sibonga kakhulu nakubefundisi benkosi ethema sibabikela balubonga lolu suku bajabula naku nje umhlangano ungena la besithi umhlangano yoma ngale naku subona ungena egcekeni wonke umhlangano woNyazi. Sibonga kakhulu sijabula ukwehlula. Sibongela kobaba uLuthuli ababephethe ngaphambi kwami nobaba uShabangu nobaba uMbatha abaphatha lelizwe ngingakafiki mina ngisesesiswini sika mama. Namhla ngiyabona ukuthi bavukile ngoba lokhu kwenzeka ngesikhathi sami ngiyabona ukuthi nabo bayangelekelela. Ngoba abantu ngendlela engithi mangikhuluma nabo besukume besebenze ngiyabona ukuthi bavukile lamakhehla angisiza. Ngibonga kakhulu ba. Siyabonga baba umfundisi ngesikhathi sakho siphezulu. Ba Yena ke ubaba umfundisi ke uMathenjwa usokhaya wakhona lapha ekhanyeni ophethe ke inanda nje namaphethelo onke. Mina ke ngumntwana uNhlahleni wakwaZulu ngibika endabeni zokusakaza kuyiBonani streaming. Ufikile olandelwa izizwe ufikile simbonile lapha eduze kwami sinomama umkhokheli mama umkhokheli injani injabulo ngoba siyakubona impela ukuthi uJakadula njengethole njengoba kuzongena uJehova lapha ekhanyeni. Ngiswele imlomo yokubonga angazi ngabo ngakuthini lolu suku lungifikisela ngosizi nokujabula okukhulu ukuthi uMesi usefikile ulandelwa izizwe hawu Nkosi ngiswele yona imlomo yokubonga. Mhlambe mama umkhokheli kafishane okugcina nje ikuphi ubunzima enibhekane nakho ukulungiselela uNkulunkulu ukuthi afike leyo kulomuzi wakhe wase eKhanyisani? Inkinga zibe ziningi kakhulu kodwa sinqobile. Zibe ziningi inkinga ngendlela esimanga kodwa sanqoba ngoNkulunkulu ngoba uNkulunkulu vele lithandile leli khaya. Thina ngokwethu asenzelanga ngokwethu nangokuthanda kwethu kodwa kuwumusa woNyazilwezulu ngoba luNkulunkulu. Siyabonga mama umkhokheli ngesikhathi sakho. Yena ke mama umkhokheli ke wakhona kulomuzi lapho ngasekhaya uyabona ke mbukela ukuthi kuhle ke kudelile lapho ngasekhaya uNkulunkulu uzongena njengoba udumo luduma kakhulu phakathi kolomuzi. Thina ke siyibonani sothatha sikubeke lapho ngasekhaya. Mina ke ngumntwana uNhlahleni wakwaZulu ugandaganda ongahlehli ngibika ezindabeni zokusakaza kuyiBonani streaming eKhanyisani Temple. Mbukele lapho ngasekhaya sinensizwa la yasebukhosini umenziwa sikubingelele kuyiBonani streaming menziwa kusho ukuthini ukufika kwaNkulunkulu kule ndawo esikuyo yaseKhanyeni. Ngiyabingelela msakazi cha la siyafacaka baba siyajabula uNkulunkulu uzodlula lapha ubheke kwaBhekabezayo lapha yokwenzela khona abangasekho inkonzo ayenza minyaka yonke enyakeni ekulenyanga kaJulayi uzodlula ke lapha ke kwelinye lamathempeli akhe enzela ukuthi akwazi ukushintsha kahle bese edlulela khona ethempelini lapha aya khona emzini wasekuphakameni lapha eya khona lapho kulela khona kwaBhekabezayo ilapho baba msakazi. Siyabonga.
Siphinde sikubingelele sikwamukele ke mbukeli weBonani streaming lapho ngasekhaya. Namhlanje usuku olukhulu ngendlela ke esimangaliso njengoba ubona la emgwaqeni la esibheke khona lapha kwaBhekabezayo siphuma emzini oyingcwele waseBuhleni bamaNazaretha. La emgwaqeni njengoba ubona ukuthi kusebenza ke umzila ke owodwa, lo mzila ongale uvaliwe kwazisa ukuthi ibandla lamaNazaretha eliholwa uNkulunkulu wangampela okuNyazilwezulu bagcwele ke umgwaqo ngendlela ke esimangaliso kumhlophe umgwaqo njengamanje nje la esihamba khona uyabona nawe ke ngasekhaya ukuthi ke ayikho indlela yokudlula ngenxa yokuthi ke amaNazaretha alandela ke uNkulunkulu wawo wangampela. Ubaba ke ungenile emzini wakhe lapha eNqgayizivele la uNkulunkulu afika ngenisa khona njengamanje uhambo ke lusaqhubeka mbukelo omuhle lapho ngasekhaya zibheke khona kwaBhekabezayo sizokuthatha sikubeke ukusuka ke nokuhlala lokho usuke umhlangano emzini omkhulu oyingcwele wamaNazaretha eBuhleni wangena ekhanyeni kwelinye lamathempeli aseduze kwese police station emtshebheni njengamanje ke abakafiki kwaBhekabezayo kodwa ke sothatha sikubeke ukuthi ke uhambo luphetha kanjani. Mina ke ngumntwana uNhlahleni ugandaganda ongahlehli ngibika ezindabeni zokusakaza kwiBonani streaming. Nazaretha amahle nkosini. Namhlanje silapha kwaBhekabezayo. Silethe inkonzo. Sithela abahlobo bethu abalele lapha. Usuku labo lokubakhumbula. Ukuthi babemenyezwa bavuke bayibona indlela ezulwini siyazidinga
sihlawulelwe Ngiyabonga abantwana baNkulunkulu Nkosi zinibusise. Silapha kwaBhekabezayo. Ihloko nzithe yilele lapha. Sibalethele inkonzo esibelethela yona kanye ngonyaka minyaka yonke. Ukuzobakhumbula. Sizobanika nethemba ukuthi ngelinye ilanga ngoba kude kwaShembe ngelinye ilanga beyozuza umbuso kaNkulunkulu. Sizonxusa kubaba mkhulu khulilanga kuNyangayezulu babothingana bathi ubani babathethelele zonke izono ababenazo babahlambulule bagcine nabo bewubonile umbuso wezulu. Bese ebangenisa ubaba omkhulu ezulwini lakhe ngoba uye uphethike izizulu.
ngiyacela ke uthi nazi ukuthi izulu liyasetshenzelwa niphathe kahle nisamba la emhlabeni cela ke baba mkhulu uthi ake ngasikhiphe endleleni yakhe noma sizoni kodwa akasikhalime kancane kancane kuze kulunge ngoba sikhona phambi kwenu siyazama ukulungisa noma ngalungiseki kodwa siyazama ukulungisa khona umuntu ncwadi engafundeki ngicela ke ukuthi thina sisaphila lapha emhlabeni abasenze oshembe sambe endleleni yabo singazenzeli izithi indlela uze mhlawumbe ethatha umphefumulo wabo singene sithokozile emzini oyingcwele ukhazimula ngaphezulu kwelanga lenyanga singabe nokungabaza ukuthi njengoba sikholwa siwe yaphi mhla uNkulunkulu esiphica lo mphefumulo wakhe sikholelwe kuyezulwini singadlali ngokholo ukholwa kulula umuntu wakho ukholwa ukuthi kube nzima ukuthi ayeke imithetho kwaShembe uShembe wafika yedwa laba yakhe imithetho yaphelela bese umuntu eba nemithetho yakhe nabantu belaba ebemhlangano yasebumnyameni amaqoqwana ahlangana ngobusuku inhlayiswa mina ngazi uhlangana ku23 hayi ngobusuku 23 ngoba sebusuku lo mhlangano wasebumnyameni iwona lozonilahlekisela egcineni yenzeka ukuthi kusuphakathi phakathi ezulwini ubuye ubuze usuphakathi ukuphi la ngikhona la sikhona kusezulwini masi lapha fanele senze intando kaShembe ungabi khona ezethu izinto esizenzayo mawubona uyahluleka kodwa step sakho hamba ekhaya uyodla lezi zinto wayishiya watu abashiya babephuza kanti saphuza umuntu omkhulu omdala uyenzeka ukuthi adawe isono hayi utshwala isono esezenza usiyazi andakeke onokwazi nokuqonda la uShembe kuphela kwaziyo wayengeke baba mkhulu akhe into enje ihamba ezweni liseyihlane ehlangana namabhubesi ahlale phansi amabhubesi anganyakazi adlula ehlangana neziko wazi wafika la ethunywa khona bese uthi wena kwento yaziyo la amshona lento ngeke iphele iqedwe umuntu umuntu akahlakaniphi akabe isiphuphu kodwa angahlanipheli leli bandla abadukile ngiyafisa ukuthi babuye bangene endleleni ngoba sidalelwe kona ukuthi sihlele siduka njalo kodwa akhona ukuduka ngamabomu ufuna ukusho ukuthi ngifuna ukubona bazothini hayi siyithulela thina boShembe sikiyeke ubhayizi kwaphela sibona ubhayizanti naseyazi into esinza la sizolungisa nina ukuze ngelinye ilanga masiza la kaBhekabezayo nivuke nijabule
nijabulele ukuthi la ningena sono. Hayi nivuke nicela ukuthi manje nihlanjululwe yithi. Kuzophuma nje kanzi kwahlambulula. Ingilosi zaseBuhleni. Amashasha ngena. Ingane engenazi sono. Ngiyacela ke bamaNazaretha. Abaphumile endleleni babuye isikhathi sisekhona. Mangabe ungaboni kahle. Awungatshela ukuthi uhambe uphumule ekhaya. Ungabi nowakho umthetho. Ubaba mkhulu wayishaya wayiqeda imithetho. Kulilanga wayishaya wayiqeda imithetho. iNyangayezulu ehamba ke phezulu kwaleyo mthetho nobaba hamba phezulu kwaleyo mthetho. Nesihlabelelo kuseyilesi sasibhalwe ubaba umkhulu ilanga. Manje ningayifaki into. Manje madoda nike nisuke emabandleni. Nize la ekhaya. Njengoba phela isekupheleni la isekugcineni la. Wahamba ubhayiza. Uhamba inyanga uhamba nayo yonke lento. Abaye bayihamba inyanga. Yabona nje mase ngithi niphamisene namadoda. Umjiba le. NeMnazaretha le. Wabona intambo enokubi lezi sihlakathi umuntu uzoyedwa. Hayi madoda ngqekhile. Hayi bona baselina ugqirha namazabusi. Yabo uzoba manqabanqela nje uzobe saphela umuntu wakudephuni fika omunye akudephuni ugcina ungasakwazi ukuyifihla lento hayi niyabona umqala mncane kangakanani hayi bajwayele ukucaba khona lemqaleni la uzothi mawuhambe sonto sikubona awapheleke amanga esontweni bese kulunga nonembeza asibe nonembeza singayenzi into ukuphoqwa inhliziyo akube khona unembeza ecela kwenhliziyo ozokhuza laphetha abefundisa bebekhona esikhathini esidlule sibanibani awufuni ukuphatheka sibanibani nani vumani ukuphatheka bo Ngosi buseseNqgayizivele. Sizovala inkonzo yethu lapha kwaBhekabezayo. Isihlabelelo sekhulu 24. Sizocela umfundisi umshumayeli umdlalo wasewakhona lapha ekhaya sifona lesihlabelelo inkosi imbusisi. Sibusuka mabangcwele
wamashangena ubana hambe ngena indlu nendlu ecela amanzi abusisiwe athi inkosi ibusise inkosi ibusise. Emva kwamashangena kuyobe sengena landela amakhosi nabagcotshwa bonke ngigaba zabo bese kulandela ibandla lonke lamaNazaretha. Nkosi ngibusise. Siphinde sikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya weBonani streaming. Njengalokho ke sazi ukuthi ke kusukela ekseni sinithatha sinibeka ngohambo lwanamhlanje oluya kwaBhekabezayo la esibike khona ukuthi uNkulunkulu omkhulu waseBuhleni wamaNazaretha udlule etempeleni laseKhanyeni lapha ngasemtshebheni waqhubeka nohambo lwaze lawofika kwaBhekabezayo. Njengamanje nje usendleleni njengoba ubona umkhumbi lapha emva kwami amaNazaretha wonke kumhlophe ke umgwaqo la inkosi yamaNazaretha uNyazilwezulu esebuya khona kwaBhekabezayo uzothatha ke uhambo olubheke ke emzini omkhulu oyingcwele eBuhleni la asuke khona ekseni. Njengamanje nje sisalindile ukuza ukuthi ke njengoba esashintsha uzothi mayisuka lapho ke bese siqhubeka ke nohambo olubheke khona ke emzini omkhulu ke wase eBuhleni bamaNazaretha. AmaNazaretha ke agcwele ke umgwaqo wonke kuhle ke kudelile mbukeli lapho ngasekhaya. Mina ke ngumntwana uNhlahleni ngibika ezindabeni zokusakaza kuyiBonani streaming. Sisendleleni ohambweni olusuka kwaBhekabezayo sihamba nenkosi uNyazilwezulu lapha kwaBhekabezayo kusemathuneni ebandla ilapha khona uNkulunkulu uNyazilwezulu ekade ehambise umthandazo ehambisela abantu esebelele uthulini lomhlaba ngoba kuyenzeka kuphela iminyaka engama50 umuntu engavukanga ethuneni. Kuyenzeka kuphela iminyaka engama50 umuntu engafikanga ezulwini. Manje inkosi ke uNyazilwezulu njalo makuJulayi ithatha leli thuba lokuthi incence amaNazaretha ukuba siphelezele kiwe lapha kwaBhekabezayo iyokwenza umthandazo wokuvusa abantu abalele nabangakafika ekhaya. Lo mthandazo uyabaqhuba ukuthi baze bafike ekhaya. Uthi ke uShembe mayokwenza lenkonzo njobe suke emile lapha usuke emathuneni umhlaba wonke. Umhlaba nje wonke usuke esemathuneni. Ngithi ngibonge kakhulu kubabukele emakhaya beBonani streaming. Ngithi nje uNyazi liyaroka. Mfundisi ujele wezelwa kaHlabisa
Namhlanje silapha kwaBhekabezayo kade uNkulunkulu wamaNazaretha uNyazi luzohlambulula abalelo thulini lomhlaba kunevesi yakhe ajwayele ukuyisho ethi bamenyeziwe emathuneni sebephumile sibabonile. Namhlanje uzobahlambululela umhlangano kaJuly ukuthi lesi sibusiso esitholwa abaphilayo uNkulunkulu asedlulisekele nabalelo thulini lomhlaba. Lapha ke silapha sanda kuphuma ke kule nkonzo enkulu kangaka uNkulunkulu wethu ke uNyazilwezulu usashintsha umjiva usazongena ke kwezakhe ezokuthi sihambe phansi sibuyele emzini waseBuhleni. Kodwa ke nje sithokoze kakhulu singamaNazaretha uJuly wethu mkhulu kakhulu lapha sibona nezihlobo zethu Shembe Ukhumbula ukuthi noma ngabe khona bahamba bonile kodwa uNkulunkulu ngaleli langa usuke bageza bese ethi nathi ke sisemhlabeni asingabe sisona ngoba naye uyakwazi ukugeza abasuke sebelelo thulini lomhlaba. Usiyalile ke namhlanje ukuthi asiyeke kakhulukazi ukuhamba indaba zezinyanga sihambe sigcatshwa siyeke umkhulu le phakathi kwethu. Siyacela ke nje ukuthi amaNazaretha ngalo July azi ukuthi uNkulunkulu uNyazilwezulu ukhona uzosigeza zonke izono esinazo njengoba ebagezile abalelo thulini lomhlaba. Siyabonga. Umfundisi uMbeje lo wasemkhambathini enhlala kahle namhlanje samba noNkulunkulu wethu uNyazilwezulu. Njengoba samba noNkulunkulu sesibuya kwaBhekabezayo emathuneni lapho okulala khona imizimba engcwele yamaNazaretha. Sizokhumbula ukuthi lapha kwaBhekabezayo ngelinye ilanga inkosi yamaNazaretha yakhuluma emzini omkhulu waseBuhleni eNyangayezulu. Ikhuluma ngomfundisi kaBaba mkhulu uMnqayi owangcwatshwa emazweni akubo. Wathi baba akalandwe amathambo kaMnqayi afuna ukuzolala ekuphakameni. Sisuka khona ke ekuphakameni sihamba noNkulunkulu wethu uNyazilwezulu. Siyabonga. Siyabonga abaNazaretha uhambo oluhle. Sibonge uhulumeni usiza abantu amaphoyisa besigadela uhambo. Lani ngibonge ukuyiphatha kahle lolu hambo. Engathi uNkulunkulu angaba nawe. Amaphoyisa la abesibhekile sabalendle ngathi uNkulunkulu angabapha izikhundla engaphezulu kwalezo ayiphethe. Inkosi ngusisi.